Yesu mumeze mute ndagira ngo twongere duhurire hano duce ikintu bita ikinyoma tugikubitire ku mbuga isukuye. Ejo nagiye kubona mbona abantu kugeza n'uyu munsi bantaginga bambwira ati Dekati ngo uravuga iki ngo wa musore Gikweto ngo abishyize hanze ngo reba ngo YouTube ngo yerekanye ko ari we muhanzi wa mbere mu Rwanda n'ibiki byose ngo sureba ngo none se ngo arenzaho iki. Ndababwira ati uretse gatoya, uzi ko mushaka kuba mutasobanukiwe neza ikintu bita YouTube chat ku miziki. Ndavuga ati nuko nari ndi busy ariko ndaza gufata umwanya mbe basobanure neza, batajya babashuka. Noneho buri munyarwanda wese namara kumenya uko YouTube music chat ikora, ubutaha nta muntu n'umwe uzongera kukwifatira, sibyo? Uyu musore w'umutekamitwe w'umusikama arashaka kubifatira. Reka nze mbereke impamvu rero atazongera n'umunsi n'umwe kubabeshya, cyane cyane yitwaje tuntu nk'utu ngutu tuba tuzi twese dusobanukiwe. Ikibazo cye rero agira ngo abantu bose ni injiji. Reka nze mbanze mbereka ahantu hamwe mugiye kwibanda. Mwibande hangaha ngo top artist itariki mu Rwanda ku itariki 23 z'uku kwezi kwa 9 kugera ku itariki 29 mu minsi 6. So YouTube music chat rero muri kino cyumweru Bruce Melody, mwibuka ko aribwo yasohoye muri no ndirimbo ye. Aba bahanzi bose bakurikiye nta numwe wasohoye indirimbo bavuze yuko ari we uri imbere mu minsi ngaha 6 ishize. Ariko uyu ngo arashaka kwerekana yuko YouTube yemeza kumugaragara ko ari umuhanzi wa mbere mu Rwanda. Siko bimeze, ngiye kubibereka. Tugiye gukubitira ikinyoma dukoresheje chat ubwe we yizaniye. Mbere ku buryo Bruce Melody atari no mu bahanzi batanu uyu munsi mu Rwanda. So ngiye kubanza mbasobanura uko music chat ya YouTube ikora. Twagiye. So iyo ugiye ku rubuga rwa chats.youtube.com itugera kuri ntuzimeze gutyo. Niho indirimbo zose ku isi zitrending kaziza imbere y'izindi zose mu bihugu bitandukanye. Niho zijya nuvuga ngo igihugu cyose ku isi indirimbo zirimo gutrendinga, yaba mu Buhinde, muri Amerika, Japan, UK, Africa, Nigeria, Kenya, ku isi hose indirimbo za mbere ku isi zirimo gutrendinga, zirebwa cyane mu ma views zose ziza kuri no rutonde. Ni urutonde rw'indirimbo ihera kuri rimwe ikagera ku 100 zigenda zisimburana bitewe n'indirimbo zirimo kurebwa cyane ku isi, sibyo? Reka mbereke rero uburyo izi ndirimbo ziba zikurikiranye. Yes, ndashaka hano rero tubanze twibande ku ijambo global. Ureba hano hejuru, global bivuze ngo ni ku isi yose. So ku isi yose chat iti kwereka indirimbo zikunzwe cyane ku isi muri icyo cyumweru. So nuvuga ngo urebye indirimbo za mbere ku isi zikunzwe muri kino cyumweru, harimo ino na indirimbo ya mbere y'igihinde yitwa ngo AG Karat, Die ya kabiri Die with a Smile ya Lady Gaga na Bruno Mars, ugakomeza iyo bitango si ya Sante ya la Karol G, zigakomeza akazamo Bye Bye, akazamo ba Espresso ku mwanya wa 7, akazamo Birds of Feather ku mwanya wa 9. Izo ndirimbo zarebwe cyane ku isi muri kino cyumweru ku itariki 20 kugera ku itariki 26 nk'icyo cyumweru bafashemo. So nukuvuga ngo indirimbo zitrendinga ku isi muri kino cyumweru hagati muri ari amadate ku itariki 20 kuri 26 n'izi ndirimbo ko zikurikirana ku ngoko kuri YouTube nizo zarebwe cyane. Amanimero agenda hinduka bitewe nizajye zirebwa, imwe kazamuka indi kamanuka. So ni indirimbo 100, zimwe zikavamo hakazamo izindi cyashye, wabibonye? So ndagira ngo mbanze nce ikinyoma cya mbere cy'abavuze ngo batrendinze ngo globally ngo global. Basobanura yuko batrendinze Uganda ku gacati ka Uganda ku mwanya indirimbo ikora debut muri Uganda, barasara ngo iki ngo bagize bate ngo barimo ratrendinga global. Mugende kumije kuri chat iyo ndirimbo muyishake ngo yatrendinze global ni muyibona, muzi bwo icyo ushaka ndakigugurira. So reka tuve bya global twizire wacu mu Rwanda. Yuzi wacu mu Rwanda chat yiwacu imeze gutyo. Oya reka baze mbereke uburyo tugera kuri chat yacu. Ujya hano muri search ukakandaho, then ukandika Rwanda region yacu kaza, then bakataka kwereka chat yo mu Rwanda. Ndagira ngo mwitegereza hanga rero chat yo mu Rwanda last 28 days, iminsi 28 ishize, bahita bakwereka top artist guhera ku itariki 3 z'ukwezi kwa 9 kugera ku itariki 30 z'ukwezi kwa 9 muri uyu mwaka.
urumva. So ushobora no guhindura ukareba in the last 7 days, iminsi 90, ukareba iminsi 30, ngira ngo urimo bibona hano. Ushobora kureba ku minsi 7 last 7 days, last iminsi 28, 29, iminsi 90, ndetse na last 365 days. Ushobora kureba nabahe bahanzi bari bari top mu gihugu cy'u Rwanda muri icyo gihe cyose, cyangwa se indirimbo zari top muri icyo gihe cyose, ida mu minsi 7, mu minsi 28, minsi ngahe. So umusore wanyu rero chat yakoresheje ni iyi ngiyi, yafashe iyo mu minsi 7 ishize muri icyo cyumweru yasohoyemo indirimbo, mu bandi bahanzi nta numwe wigeze asohora, ayifashe ayishyira hariya, kuko muri icyo cyumweru of course niwe wasohoye indirimbo wenyine aje imbere y'abandi ku bihumbi 451 bya views gusa muri icyo cyumweru. Ni na bike cyane ushyizeho indirimbo zose. Wibuke ko bafatira hose indirimbo z'umuntu wese zose afite, ashaka kuba maripira, yerekana yuko aka gacati gatoya ko mu cyumweru yasohoyemo indirimbo abandi batasohoye indirimbo, ngo niwe muhanzi wa mbere abajijisha, kuko azi ko benshi mutashaka kujya ngo mu checking, ngo murebe neze, mukore due diligence, ngo muvumbure ikinyoma hano kiri. Urumva, reka nze mbereke Bruce Melody katari no mu bahanzi bangahe mu gihugu cy'u Rwanda uyu munsi, ndetse dukoresha na chat nawe ubwe yakoresheje. So iyi ngiyi mu minsi 28 mu Rwanda, last 28 days, umuhanzi wa mbere mu Rwanda ni Kevin Kade afite 1.65 miliyoni views. Diamond agakurikira, Chris Iza akaza ku mwanya wa 3 na 1,200,000. Meddy aza ku mwanya wa 4. Izi ni views mu minsi 28. Ku mwanya wa 5 haza Ambassador Christophe Kwaya. Ku mwanya wa 6 haza Israel Mbonyi warebwe n'ibihumbi 971 mu minsi 28 ishize mu Rwanda. Ku mwanya wa 7 Bwiza uwo Bruce Melody mu minsi 28 aza ku mwanya wa 8. Bulldog agakurikira, Dani nanone agakurikira ku mwanya wa 10. Yifanta aza ku mwanya wa 11. The Ben akaza ku mwanya 12, 13 gutyo bakurikirana. Ba The Ben mwiko ko baderutse gusohora indirimbo baheruka nko mu kwezi kwa mbere y'umwaka, nimba atari umwaka ushize. Urumva, The Ben ako Kevin Kade yashyize Sikosa, bande bose bashyira hanze. Reka turi mu minsi 90, ubwo tugiye ku minsi 90. Ku minsi 90 umuhanzi wa mbere mu Rwanda ni minsi 90. Mu mezi 3 ashize umuhanzi wa mbere warebwe cyane mu Rwanda ni Chris Easy, 5,901,000. So hagakurikirwa na Diamond Platnumz warebwe na 4,400,000. Hakaza ku mwanya wa 3 mu minsi mu mezi 3 ashize abanzi ba mbere mu Rwanda ngaba barebwa cyane. Ku mwanya wa 3 haje Bwiza, ku mwanya wa 4 haza Meddy, ku mwanya wa 5 haza Israel Mbonyi, ku mwanya wa 6 Ambassador of Christ. Mwe muretse dusubire inyuma gatoya, urutonde murarubona: Chris Easy, Bwiza, Meddy, Israel Mbonyi, Korara Ambassador, Bruce Melody ku mwanya wa 7 mu mezi 3 mu mezi 3 ashize, mu minsi 90 ishize. Ni ku rutonde ruhagaze. Ntibabashuke. So dukomeze rero tuve mu mezi 3, reka turebe noneho iminsi 365 mu mwaka. Reka dufate noneho umwaka, niho tumenyera umuhanzi wakunzwe kurusha abandi mu gihugu cy'u Rwanda. Umuhanzi wakunze kurusha abandi mu gihugu cy'u Rwanda muri uyu mwaka wose ushize mu minsi 365 ni Meddy. Meddy niwe top artist mu Rwanda mu minsi 365 ishize. Niwe warebwe cyane kuri YouTube na 15,400,000. Diamond arongera agakurikira akakano kahora katwinjira ahantu hose na 14,400,000. Umwanya wa 3 mu Rwanda haje Chris Easy ufite 14,400,000. Urumva, Israel Mbonyi aza ku mwanya wa 4. Uru ni rwo rutonde wareberaho umuhanzi uwo ngo bita ngo Bruce Melody aza ku mwanya wa 5. Hakahita haza Ambassador, Shafi, Dani nanone n'ababwiza bakaza, The Ben, bande bose badasohoye indirimbo nimwe muri uyu mwaka, indirimbo imwe. So nuko nkuko bihagaze, umuntu uza kukubeshya ngo arashaka kwerekana karo nuvuga ngo mu mwaka wose uru ni rwo rutonde. Iyo Bruce Melody aza gufata runo rutonde akabarirwa posting, cyangwa se agafata mu minsi ngaho ishize 90, nibura wabyumva, ariko asinikinza ko iminsi 3 asohoyemo indirimbo ahitaga kubitariye arabemeje kugira ngo yerekane ko ari umuhanzi utwika. Reka tuve kuri ibyo ngibyo, none reka tujye ku ndirimbo.
mu minsi 365 mu uyu mwaka wose turimo turangije uhereye muri ano matariki turimo. Indirimbo ya mbere yatwitse n'indirimbo bita Bana, ikurikirwa na Jugumira, ikurikirwa na n'indirimbo niyo ndirimbo ya Adrien Misigaro na Noza na Meddy. Urumva nizo ndirimbo muri uyu umwaka wose ushize zikubita. Indirimbo Enjoy ya Diamond na Jax iza ku mwanya wa 4 kurebwa cyane mu Rwanda. Ni na Syria Israel Mbonye ku mwanya wa 5, Sekoma ku mwanya wa 6 ya Chris Easy. Urumva murebe, hari indirimbo ntegereje kureba. Umwanya wa 7 haza indirimbo Wait Molomita ku mwanya wa 8, Munda ku mwanya wa 9. Nizo ndirimbo muri uyu mwaka mu minsi 365 ishize zarebwe cyane. Ku mwanya wa 10 haza Confirm, hakaza Ni Forever ya The Ben, hakaza Mama Loda ku mwanya wa 12. Dukomeza, hari indirimbo ntarabona. Ku mwanya wa 13 hakaza Njyenyine ya Ivry na Butera Knowless Mirere ku mwanya wa 14. Urumva hakaza ku 16 Ogera Igitangaza 17, Tia 18. Indirimbo ngo Shiza mucunge hano, indirimbo Shiza Land iri ku mwanya wa 19 mu ndirimbo zarebwe cyane muri uyu mwaka. Muribuka ibintu batubwiye ngo niyo ndirimbo ngirimo gukubita ngo igabica bigacika ngo ku isi, ngirimo irakoranga ibintu bidasanzwe. Indirimbo iza ku mwanya wa 20 ona kwa 19. None giti kintu gitangaje, iyo ndirimbo ikurikirwa na Sikosa yamaze kugera muri top 10 y'indirimbo zarebwe cyane muri uyu mwaka wose, ufashe umwaka wose. Kandi Sikosa yasohotse ryari menya nta n'ukwezi ruzuze igiye hanze. Iyi ndirimbo ya Shiza Land ngo ya Shaggy na wa muhanzi w'icyamamare ni gutiri inyuma y'izindi zose muri uyu mwaka, n'ukuntu yamamajwe ikaba inyuma y'indirimbo ya The Ben yasohoye umwaka ushize Ni Forever. Nago tabibereka ahantu cyane nababwiye ati aba batipi ikintu bakora kuki views ntazo bagira mu Rwanda, ariko bakakerekana ko kuri YouTube bashaka kuba bazifite bazipakiye. Ni gute indirimbo wakoranye na Shaggy icyamamare ikamamazwa, ukajya muri Amerika, ukajya ku macana hirya no hino ngo zaye sinzi zo mwaciyeho n'ibyo byose, ni gute iri ku mwanya wa 19 ikabanzirizwa n'izindi ndirimbo zose twabonye. Kandi mbere mwaye batubwiye kandi ari yo ndirimbo ngo ya mbere ngitrending ngo worldwide. Ikibazo cyanyu rero murabeshya, ariko statistic nawe zijya zibeshya. Ushobora kubeshya ariko imibare ntishobora kubeshya. Indirimbo se muri uyu mwaka ushize iri inyuma y'indirimbo zose ku mwanya wa 10 na Sikosa mu yamaze kwicaho already. Aka kanya tuvugira ngaho manya musubiye kuri chat ushobora gusanga none nta niki itakiri no muri top 20. So nibyo mbabwira rero, mujye mwitondera abantu bashaka kubabeshya bakoresheje zino chat, kuko ikibazo nuko bamwe ntago bama bafite umwanya mujye kuzireba, ariko iyo ufashe umwanya ukajya kwireba ituvumbura ikinyoma ukiri. Umusore marasamba arashaka guprovinga point bya danje ariko byaranze. Niyo mpamvu tugarutse mu minsi 28 ishize muri ku kwezi. Umuhanzi wa mbere ni Kevin Kade, indirimbo ya mbere mu gihugu ngizi mu minsi 28 ishize, nako mu minsi 30 ishize, kuva ku itariki 28 kugera kuri 24 wabona ka Sikosa niyo ndirimbo iyoboye ya mbere, agakurikiraho Puta ya Juno ndetse na Bulldog, Sekoma ikaza, Molomita, Hazaza, Kosho zigakomeza gutyo, ndimo Mirere, Jugumira, nizo ndirimbo zarebwe cyane. So mumenye gukoresha ino chat anazagira umuntu ngiye kukubeshya afate ngo iminsi 3 muri iyo window yasoyemo indirimbo, ahita ashaka kubabeshya ngo thank you YouTube, nkaho YouTube ngo yabyemeje yuko ngo yamugize umwereka ariwe mu bahanzi wa mbere mu Rwanda. Boya brother, ari muri uku kwezi gushize kose ntuzi imbere, mu mezi atatashize mu minsi 90 ntuzi imbere, mu mwaka uri inyuma ya Huzo mu ndirimbo zawe na yacyakiririmbo wamamaje cyane, nta nubwo kiza muri top 20. Ubwo ubwo uvuga iki koko?